Liam Lusinia. Liam Lusinia koko naramubonye hanganye na Arteta. Yego. Umwe akinira Everton undi akinira Hull City. Yego, yakiniye Hull City Liam Lusinia. Yari yasubiye kwa basekuru no gusura inshuti n'abavandimwe, ariko yaragiye mu kazi kandi akazi yagakoze neza. Chelsea abantu baravuga ati uziko match amaze gutsindwa n'iza Arsenal gusa zonyine. Indi yanganyije ni match yagowe n'ikipe ya Leeds United, izindi yarazitsinze. Hat-trick ya Pedro Neto. Chelsea bikipe yindi nyuma ya Tottenham igeze kubikoresha Harry Kane igira abakinnyi batsinda hat-trick ebyiri zikurikiranye muri match zawe mu marushanwa ari competitive yo mu Bwongereza ari under FA. Chelsea nawe yari yakoze impinduka ubwo ni nyuma ya hat-trick ya Korpama ubwo kugira ngo abantu bahite babyumva nawe yari yakoze impinduka kandi inyinshi zabyaye umusaruro, nubwo bari Liam bakiri bari Liam barasa ibitego bitari ngombwa. Ya Liam Delap aracyari Liam Delap, ni nacyo kintu n'abakunzi ba Chelsea bakomeje gusa nkaho bagaruka bavuga bati nawe akeneye kuzamura byibuze imibare yo gutsinda. Ntawatesha agaciro assist 3 yatanze kuri iriya match. Turavuga Pedro Neto watanze nako atsinze ibitego 3, ariko bavuga ko na Liam Delap yakoze assist nako yakoze hat-trick mu assist, ko yatanze assist ku gitego cya mbere cya Pedro Neto, anatanga assist ku gitego cya gatatu cya Chelsea yari cya Estevao, anatanga assist ku gitego cya Pedro Neto cya gatatu cye kikaba cya kane cya Chelsea. Urumva nawe byibuze byamuzamuriye amanota ndetse menshi cyane kuri iriya match. Umutoza yari yakoze impinduka, ariko ndi gukunda uburyo akora rotation witwa Liam Senior. Ni ibingibi bikwiriye abimenye neza ko ikintu kirukanishije Enzo Maresca nta kindi ni iyi mibare y'abayobozi b'ikipe ya Chelsea yo kujera groupe yose mu buryo bw'ubucuruzi, abakinnyi bose bagasa nkaho bajya kunganya imikino, bikazafasha Chelsea cyane cyane mu buryo bwo gucuruza aba bakinnyi rimwe na rimwe ndaba batari bukomeze no gukoreshwa, ariko bitatanga resulta kuri equipe ya Chelsea, bitanafasha umutoza kuba mwiza mu buryo bwa resulta. Kuko Liam Senior nawe mbigarukaho nigeze kubitanga urugero tuvuga cya kintu cyo gukora rotation. Nawe muri match amaze gutoza ikipe ya Chelsea nubwo atakaje ebyiri zonyine za Arsenal, ariko hari na match yaragiye gutakaza nabwo bituruka ku makosa ya West Ham ibitego bibiri ku busaba murasa mu gice cya mbere. Icyo nabonye rero yakoze kuri Hull City ni iki ngiki. Byibuze ukavuga ati defense yanjye Reece James simushidikanyaho kuri kabiri, mwizamu Robert Sanchez aragumamo, Jorel Hato si rimwe si kabiri si gatatu amaze kubanzamo muri sezo. Ubona ko nawe no mukinnyi bagenda bazamurira ikizere kandi aracyari muto, ubona ko we rwose n'ibitabi byanga n'imvune zamubangamira ashobora kuzaba mwiza mu kujya hangana n'uwitwa Kukureya mu guhanganira umwanya kuri nimero 3. Nishimiye kubona muri defense byibuze kuri inshuro Sarr abona umwanya. Uyu musore Mamadou Sarr umusore wakinye neza igikombe cya Afrika nyuma yivunika ndetse n'amakarita ya Khalido Koulibaly. Abantu benshi baranasakuje cyane, nanjye ndimo ngo ni gute ujya kugura Jeremy Jacquet ufite umwana umeze nkawe uri gukina neza, watwiyeretse wanagize niyo experience yo gutanga Jeremy Jacquet byibuze kuri level nziza i Burayi. Niyo Chelsea yayikinnyeho match imwe muri cya gikombe cy'isi cy'amaklebe kivuguruye umudara arawucyura. Ni umwana wakabaye yisanga mu rugo, ageze amahirwe agaragarije mu gikombe cya Afrika ko yayobora defense ya Senegal Kalidou Koulibaly. Kuki utamuha umwanya? Ndabonye ahuza rwose n'uwitwa Fofana, ubona bateye match nziza muri Mediane n'umudagaro wa Caicedo na Andrei Santos, bituma na waruhuru witwa Enzo Fernandez ndetse na Korpama, bisaba kujera gake gake kubera ibibazo nawe bya fitness n'izo mvune. Wenda nuko yatsinze hat-trick ejo nabwo yari amaze iminsi ari muri meforme, byibuze yongera kumuruhutsa kugira ngo amutegurire izi match za champions zigiye kuza zikurikirana, harimo na match ikomeye cyane ya Arsenal. Afata Estevao nawe wari utarakinnye match za championnat amuha umwanya, Garnacho nawe umusimbura amuha umwanya, yatakisha Liam Delap. Anga byibuze urebye harimo nka balance muri Mediane, urebye muri récupération ifite Caicedo na Andrei Santos, umutoza kuva yagera Liam Senior yamugiriye ikizere, kuko buriya hari ikintu byafashije equipe ya Chelsea. Warareba gukabona equipe ya Chelsea Korpama yadahari gukora igitego byaragoranaga. Nibyo Joao Pedro agatsinda, ariko ukabona nawe birasa nkaho haramuka. Ukabona undi muntu waba mwiza mu buryo bwo gutsinda igitego kuri Chelsea ukuyemo abo bose ni Enzo Fernandez. Enzo nanone kugira ngo aze kugufasha kuguha icyo gitego nuko aza kuba yegereza, ariko hagati ya Enzo byibuze na Caicedo hakaba harimo umukinnyi mwiza mu gupasa. Bro, uyu musore Andrei Santos yaragiye abigisubizo. Buryo umutoza ko kabaza umukinnyi Sami
uyu mutoza yitoreje André Santos muri Strasbourg, umusore yitoreje yamuzamuriye urwego muri Chelsea. Umupete uziko kuri match ya shampiyona baheruka gukina ni nabwo yari yamushyize hagati mu kibuga yaje hagati. Igice cya mbere niyo mukinnyi wari wakoze ku mipira myinshi cyane mu ikipe ya Chelsea. Ndabyoka ko ga statistique impamvu nakagumanye rwose nabonye banagatindaho. Oya no mu Bora so munya Brazil se yari kapiteni wa Brazil mu batoya. Uyu mukinnyi ubona noneho byaranorohereje kuri Caicedo arasigaye ashaka gukina nawe ajya kuryoshya imbere na Bayenzo kwa kundenza akina ashaka gukina azamuka, ukabona na Caicedo yabigiyemo. Ubona ko Caicedo abona amakarito yo kwisangaje kurekipera umupira cyangwa se kwataka umukinnyi adversaire n'ubundi yatinze ari aretari. Kubera iki? Kwa kundenza ashaka gukina ajya kwegera aba bataka ba Joao Pedro, bigatuma na Caicedo amwegera kugira ngo badasigamo icyuho adversaire yabanyuramo yama espace vide mu buryo bwo kuyafunga. Ugasanga bataye defense bose, defense isigaye irangaye. Ariko byibuze ubona ikintu yazanye André Santos niyo balance. Ubona Caicedo arakinira muri iyi zone y'imbere ya Bafofana na ba Trevor Sharoba cyangwa se ba Mamadou Sarr. André Santos rero mu kurekipera agatwara umupira akawugeza kuri Enzo byihuse. Noneho dore ikintu uyu mutoza ariya Marcelo yakoze. Yabwiye ko Rupamati ndabizi ko udakunda guca ku ruhande, ariko ntabwo ukina ku ruhande, kina free roll. Oye burisha ba tactique giburyo, ariko nitujya gukina ukina wowe isanzura hari umupira hakire ko mfite abarekiperateri benshi na cyagiye utakaje umupira. Kandi na Enzo Fernandez niba yegera imbere no mu numero 10 aragufasha akazi kawe. Niyo mpamvu dusigaye tubona kuri Pama yongeye kubona amaokaziyo menshi nimwe nubwo ari kuyarata. Wabonye kuri ya match cya gitego avuga yarase Leeds kuri Leeds United, wabonye hano yisanze Leeds United yarakoze man to man niko abyita tumwe Mahome ni man to man. Buri mukinnyi wese bari bamumaritse bisanga ko Pama bamusize wala ko adafite ahagarara nyine ntafite ahagarara yisanze wenyine agomba gukina umupira mu izamu. Leeds yatabaye nuko umukinnyi umupira wikize hanze byizona ariya mu Arsenal icyo kintu na kandi kantu yongere muri Chelsea byibuze. Liga ni iki seri ya Arsenal yobona azanye nka upgrade kuri Enzo Maresca kuko yongeye kugarura resultat nziza nubwo Chelsea yatsinzwe na Arsenal. Urumva ni match nini abafana baguma mu mutwe, ariko izini match apari yo kunganya na Leeds United izini match ari kuzitsinda kandi mu buryo uri convaincant. Urabona abakiye bamwe namwe batangiye kongera kugarura za form. Pedro natatsinze hat-trick ni ya mbere muri career nibyo, ariko no mu kibuga urabona ko umupira uri kugenda kandi arimo arakora ama rotation nk'icyo kiri kuzana André Santos muri recuperation. Ubona ko biri gutanga umusaruro. Ni iki ubona noneho Liam Rusine nka upgrade arimo arazana Enzo Maresca cyari cyamunaniye? Arimo akora neza. Navuga yuko ikintu cya Chelsea gukora iri kuba ikipe iri oriente cyane mu kubona resultat, ntabwo iri kwita cyane ku buryo mu by'ukuri ikipe navuga ngo bagiye guhura zishobora kuba zayigunga zayigura zayibangamira mu buryo bw'imikinire. Wicyo atindaho cyane cyangwa cyari gushyiramo ingufu cyane ku ruhande rwe ni ukugereza kuvuga ati okay, icyo dukwiye gukora kandi cy'ingenzi kitureba nuko tugomba kubona resultat. Gukora rero match ushakamo resultat akenshi Samir nakubwira ko atari ibintu bijya byoroha, kuko icyo gihe ntago ubugiye gufinyura cyane uburyo bw'imikinire, ahubwo ubugiye gutinda kukiva muri ubwo buryo wasetinze equipe yawe kugira ngo ibashe kubona resultat. So umutozo w'umuhanga ariko bikiri kare kumenya neza niba yagira consistency. That's another thing. Ntago ari ikintu kiba kiri easy gupfa kuvuga ngo umutoza ngo ni umuhanga gusa ariko akiri muri match za mbere nkeya kuriya. Bisaba nanone kongera kumuhereza icyo nakwita nk'amatesta hagije Samir, kubera ko demo umuntu arushaho kuzamuka, demo urwego rwe cyangwa se ubushobozi bwe aribwo burushaho kugaragara. Ntago wahita uvuga ngo umutoza ni igitangaza mu ntangiriro z'ibintu, kuko nibwo kibijyamo nibwo kibitangira ntiturabasha kubona ibyamugora, ntiturabasha kubona ibyamunaniza. Donc turacyafite kwemera ko ari umutozo w'umuhanga, ariko tukamuha igihe cyo kumuha icyo nakwita nka full test. So full test ni iki rero? Ni ukuvuga ngo fata igihe utoze gihagije, none abantu bazabona ubushobozi bwawe babone gukonkiriwa koko niba ubwo bwiza bakubonaho ari nabwo ufite. Niko nabivuga.
cyane yo ni ku ikipe kuko ku cyo Rigana avuze akantu gato nakongera nako kantu uriya mu Senior abantu bari kumureberamo buriya uwo yasimbuye Enzo yatwerekaga ko match ntoya nubwo zamugora muri za rotation akora ariko match nini afite uko azitwaramo neza adakanzwe ruje akaza nka Arsenal akayigora akagira cyakanyagira Barcelona akayitera yaba ahura na Liverpool cyangwa se Man City ukabona arahari yakwereka yuko nyine iyo match nini tamukanga rero riya mu Senior ko match ebyiri twita ko umaze gutakaza arizo za Seno ari na match nini ari na match zagukuye ku gikombe cyashobokaga uyu mwaka nabyo urumva niho hantu dutegereje kureba kuri cyo Rigana avuga ese match nini urinde muri cyagiye wahuye na marandevu mani ntafite Arsenal vuba iyi nayo n'indi test tuzamureberamo nk'icyo Rigana yavugaga ture niba yamutsinda gatatu kikurikiranya gukina dushyirireho ko amakipe atomboranye mu cyiciro gikurikiraho hasigaye nk'amakipe 11 yo mu cyiciro cya mbere. Fulham izahura na Southampton urumva Port Vale ndetse na Bristol izarokoka izahura na Sunderland. Newcastle United izahura na Manchester City. Leeds United zakira Norwich. Mansfield Town izahura n'ikipe ya Arsenal. Aka gakipe karaye gasezera ikipe ya Burnley. Akakuyemo Burnley yo mu cyiciro cya mbere. Iyi si nayo yasezereye yarya Deus yasezereye na Palace. Mansfield Town. Yego. Niyo yakuyemo na Crystal Palace. Yakuyemo na Crystal Palace. Ikuramo na Burnley muri weekend. Izahura na Arsenal. Wolverhampton Wanderers niyo kipe yakiniye ku kibuga kibi kuva umupira w'amaguru wabo mu Bwongereza cya Grimps imwe mani yigeze none imvura yari yaguye zana ya mafoto yabo bameze nk'abari babiri barone yagendaga yarabonye ifoto mu kinyago ngira ngo namaraso mu ndegeze cyane icyondo. Wolves izahura na Liverpool. Wolverhampton yasezereye Grimps Grimps yari ikajije maze iminsi yikaza pe. West Ham izahura n'ikipe ya Chelsea. Iyi ni derby y'abanyamerika ngahibaze hano wagira ngo ni muri Afrika kandi ubwo ari nkatwe muri Afrika induru baba tuvugiriza ubana ku mumena ntiwabona hako natwe twari bavugirije pe natwe nuko batatwumva twari bavugirije iki cyumwera abahungu bayariye bayakoreye pe hano umuntu baramukubisagwa agwa mu banyamakuru n'abafotografe ariko nkacagiye Ruben Amorim yajyana ari ikibuga nk'iki ariko babonye rwitwaza. Hanyuma West Ham United izahura n'ikipe iza kurokoka hagati ya Brentford n'iyitwa Maxfield yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwitwa Manirafasha Charles utubaje ngo where is Manchester United turamumenyesha ko yakererewe muri tombora mu gitondo bakoresheje ifoto gukuntu ibizireba ziri gukina FA Cup yakererewe muri tombora. Manchester United isanga ikipe zashize iburi y'itombora ubwo ntiro muri iki cyiciro nayo ntabwo yari yakuye muri ikipe ya Brighton Hove Albion yakuye muri Liverpool. So yari ahubwo agashya nuko Newcastle na Manchester City umwaka zirakundanye muri champions zihuye kabiri zizahura kabiri ubwo no muri weekend zizahura muri Carabao zihuye kabiri home and away ubwo no muri FA Cup zije kongera guhura ubwo urumva byanga byakunda zije guhura inshuro 5 muri season kuko hano ho nta retour ibamo no kuvanga hano no gutsindwa uhituvamo direct ariko zirahuye basa za Arsenal zitomboye neza za Liverpool zitomboye neza za Liverpool ni zingahe Wrexham itomboye neza nako Chelsea itomboye neza nakaderby k'abanyamerika ikipe yaguzwe n'abanyamerika ariko ibyo abanyamerika babiri bayiguze rwose bayishoramwe imari imeze neza mu cyiciro cya kabiri. Iki kibuga cyayo ikintu nkwijeje ni kimwe nubona Chelsea yagiyeyo basezereye uzagura igitego cyayo urebe kitakibona none se so bazakinira match ntizakinira yatsinze Ipswich ni yakangaye muri championship ntago ibuze kuba ari nk'iya gatandatu. Reba nayo yakoze amateka sinzi ikipe yahereye se barashyize amanota nayo igimo kugenda izamuka umwaka ku mwaka buri sezera zamuka yasezereye Ipswich ngo igihe yahereye amanota yabari yabaragiye he amafaranga se urafite yego mwami Yesu ni ikipe ya kare ni ya munani ariko Wrexham irakomeye ifite amanota 47. Reba mu rugo umbwira umunsi yabuze igitego yakinaga nande reba parikuru yayo irimo kugenda izamuka nabusizo kuri seza rero n'ikipe y'ibikoze paka izamutse kiba kirimo ni Luton ni reka nkubwire match 5 za Wrexham ziheruka Millwall ni yayitsindiye mu rugo Wrexham yatsinze Ipswich Town muri FA Cup niwe isezereye yari yatsinzwe na Millwall 2-0 mu rugo
yatsindiwe mu rugo na miliyoni ijya gutsinda Sheffield Wednesday kimwe ku busi wayo, itsinda KPR 3, itsinda inganya na Leicester kimwe, itsindwa na Norwich 2-1, itsinda inganya na Nottingham 3-3. ko nibwo yanayisezere muri FA Cup. Icyo nyiziho nuko kugira ngo igitego kibure kiri kuzamu waryimuye. Itsinda Derby County 2-1. Ahubwo iratsinda 2 ku busa Blackburn. 2 Preston. Irebe ku gitego gusa. Ibigifite. Niyo wagura ibigifite 0 n'igice cy'igitego. Ibigifite. Oya ikipe buriya ya 8 muri championship, tension kujya iwayo niba tubona za uzagashya yakoze. Uko igenda izamuka mu cyiciro ikomezanya n'abakinnyi bayo. Niba tubona za Salford muri weekend zaragoye Man City ikipe zo mu cyiciro cya 4, izi za Wrexham zo mu cyiciro cya 2. Championship buriya amakipe arizirika cyane, ushobora kugira ibyago ikaba yanagusezerera, ariko urebye urwego Chelsea iriho ntabwo ari rwo gusezererwa na Wrexham. Yego ishobora kukibona mu kubera ko azashyiramo Tosina Darabio na Chempongo, ariko biragoye. Ni imikino myiza ubwo kandi nyine iyi weekend yari yaranzwe n'iyi mikino ya FA Cup mu gihugu cy'Ubwongereza. Twari tuyibonye ikipe ya Arsenal mu rugo ibitego 4 mu minota 29 yari byagezemo, iraparika irekera aho ngaho. Bereceze watanze assist ebyiri mu minota 16. Madueke akomeza kwerekana ko uriya mwanya wa Bukayo awushaka kugumaho. Nabonye n'abantu bakomantaga kuri iyi match bavugaga bati ni igihe cyo kwitonda kuri Bukayo Saka, kuko n'ubundi asanzwe ari umusimbura we muri Three Lions. Ati mu gihe yabafashe umwanya tubivuze ko yakwisanga muri kuno kwezi kwa 3 n'ubundi ari umusimbura wa Madueke mu ikipe y'igihugu. Utsinze match ebyiri zikurikiranya, gutsinda muri shampiyona muri kuwa 4, muri weekend agahita yongera agatsinda. Ntabwo ntekereza ko bigoye kuzamukuraho. Eze yari yagarutse, ubona ko yari afite ubushake nyuma yuko yari yagize iminota 45 utari myiza kuri Brentford. Jesus yaje gutsinda nawe kuri passe ya Christian Norgard wanatowe nka man of the match, wagize match nziza. Ariko nanone navuga ko ntabwo ikipe ya kabiri ya Arsenal, niba dutekereza ko n'abasore babona ko barelite bari ku rwego rwo hejuru, ntekereza bari bongeye kugira ikibazo cy'imvune kuri Ricardo Calafiori wavunikiye muri warm up. Niho Bukayo yinjira mu kibuga. Hari bagaruye William Saliba wari wasibye match ya Brentford kubera burwayi, baza no kumukuramo bimwe byo kumuruhutsa. So navuga ko kuri Arsenal nta kintu kidasanzwe imbere ya Wigan yo muri mu cyiciro cya ni cya 3 buriya cyo mu Bwongereza. League 1 icyiciro cya 3 cyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubona ko nta bintu bihambaye twabonye uretse kubona nyine Arsenal cye cya kabiriza ishaka gukina umupira, ibona gerageza amakombinezo yabo n'iminota wenda kuri abo ba Gabriel Jesus batari bamaze iminsi batabona iminota, na ba Christian Norgard n'abana. Ubona ko Arteta ari gukundwa hariya mu gihugu cy'Ubwongereza n'ababyeyi kubera umwanya ari guha bano bana b'Abongereza, yaba Salomon yashizemo, yaba uyu mwana w'umuzamu Setford bakuye muri Ajax, na ba Doman na ba Nwaneri. Ubona ko byibuze arimo aragenda arushaho kugenda byibuze hari icyo buri mwaka yerekana cyo guha abana ba akademiya ya Arsenal mu mwanya muri ekipe nkuru. Ni icyo ubonye cyari kide special kuri iriya mukino. Kuri uwo mukino Chelsea kwa 5 yaratsinze ikipe ya Hull City ibitego 4-0. Igenda yihuta match nzaje cyane y'umunya Portugal Pedro Neto wagize match y'igitangaza idasanzwe, tsinda hat-trick. Uburyo bwose yagerageje bwaramukundiye. Ikindi ni Dilap nubwo atatsinze igitego ariko niwe watanzemo assist 3. Nawe ni imikinire wundi rutayizamu niba atatsinze igitego ariko afashe bagenze gutsinda ibitego baremera uburyo, nibyo bintu byitezwe ku mwataka kenshi. Ikindi urebye ni
ni ugukomeza kugerageza kumenya ko hato niwe uzaba hariya kuko rero ntahari nawe arimo kugenda ahabwa uwo mwanya we. Ikindi twabonye uyu mwanya ahawe uyu musore Mamadou muri defense, ubona ko ni umusore nawe siyo match ya mbere akinwe n'umwaka w'imikino kuko kugaruka nyuma y'igihe kirekire akaba yabona umukino wose akawukina, ukabona ko kandi agizemo impact muri defense we nawe Wesley Fofana, ukabona ko bashobora kuba bakoreshwa igihe byabaye ngombwa. Nabyo ni ikintu cyiza. Match nk'izi ngizi ugize imana ukaba ukiri muri aya marushanwa ugerageza guturuna effective, ukareba abatarabonye umwanya ahangaha bawubona. Ikindi Stavao natsinze igitego, ni match urebye akenshi yihariwe n'aba basore kugenda bakora performance idasanzwe. Mamadou Sarr, Pedro Neto ndetse n'uyu musore Drap, urebye nibo bagize icyo twakwita umukino udasanzwe uremereye pe. Umukunzi wa Chelsea yakwifuza kongera kubona mu mikino itandukanye ya shampiyona bakora mass performance nk'iyo bakoze ku mukino bakoze muri FA Cup. Gusa ukabona ko haracyarimo icyo kintu cyo kuvuga ngo kukorera kagiye hato yabikora ahangaha wenda muri no mikino, ariko mu rundi rugamba rugiye gukurikiraho ruzaba tukokorera ubwo nabwo ni ibindi byo kuzibazwaho cyane. Yitwaye neza no mu yindi mikino agenda yitwara neza, ariko ubona ko akwiye no kugerageza n'undi wanarwana kuri hato mu gihe byabaye ngombwa. Okay, ni ikipe ya The Blues. Liverpool ntabwo yari yoroheye